Mambo ambayo mwanaume anataka kufanyiwa lakini kamwe hatakwambia. Mambo ambayo wanaume wanataka lakini hawatakwambia. Moja ya mambo ambayo wanaume huwa wanataka na hawatakwambia kamwe ni kwamba mwanaume anataka heshima, hasa wakati ambao anapambana kutafuta maisha. Mwanaume anataka heshima pale anapotafuta maisha. Mwanaume hahitaji tu kumheshimu, hapana. Hataki tu kumheshimu wakati anashinda, hapana. Lakini mwanaume anataka uwe unamheshimu na kumtii zile nyakati ambazo ni ngumu kwake, wakati ambao vitu vyake haviendi, wakati ambao haoni mwelekeo wa maisha yake. Ina maana kubwa sana, kwa sababu anachotaka yeye uongee naye kwa heshima na utiifu. Wanaume wengi wanaweza kufurahia au wanapenda sana kuona wakiheshimika. Unaona, kinachoumiza wanaume ni ile hali ya kujiona wadogo kwenye macho ya mwanamke wanayompenda. Mwanaume hapendi kujiona mdogo kwenye macho ya mwanamke ambaye anampenda. Karibu sana, usisahau ku like, comment na kusubscribe to my channel ili kunisaidia kuweza kukuza account, lakini pia kunipa fursa ya kuendelea kupost, kwa sababu ukinipa support nazidi kupost zaidi. Okay, leo tunaangalia mambo ambayo yanamfanya mwanaume mambo ambayo mwanaume anayehitaji lakini kamwe hawezi kukwambia. Ya kwanza ni heshima, hasa wakati ambao mambo yake yaendi vizuri. Jambo la pili ni shukrani. Unaona, anapenda shukrani iwe kwa nguvu. Wanaume wengi wanapata maumivu au wanakuwa na pressure kimya kimya, wanapata matatizo yao kimya kimya. Kwa mfano kazini, anashindwa kupambana. Unaona, anaweza kawa anashindwa, yuko kazini, anajitahidi kujituma, anajitahidi kuonyesha ushirikiano, anajitahidi kuonyesha uwezo wake na kila kitu. Unaona, lakini kitu kikubwa anachotaka ni kwamba kuonyesha kwamba wewe unakubali anachokifanya. Kwa hiyo ukimkubali mwanaume ni kitu kizuri sana. Unaona, kwa mfano unaweza kumwambia, naona unachokifanya, nafurahishwa sana na unachokifanya, nashukuru sana ili jambo ulivyolifanya. Hii inaonekana kama ni kitu kidogo, lakini kwa mwanaume ni kitu kikubwa sana, kwa sababu yeye anaweza akajifanya ama akakuonyesha wewe kwamba hataki umtukuze au hataki ufanye vipi, lakini kwenye swala la wewe kuonyesha kumkubali inamfanya ndani ya moyo wake au kwa ndani awe mwenye furaha sana. Jambo lingine ni kwamba mwanaume anataka kuona anahitajika, sio tu kwamba anataka kuona anahitajika. Unaona? Sawa. Mwanaume anapenda aone kwamba wewe unamhitaji yeye kwenye wakati wake ambao wewe unamhitaji yeye kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya usalama na kwa ajili ya support. Unaona? Lakini ukiangalia vizuri ni kwamba mwanaume anachokitaka kwako wewe ni kwamba wewe uonyeshe tu unamtaka yeye. Umeona? Ile tu kumuona unaona raha, ile tu akikushika unaona raha. Yeye anachokitaka ni kwamba ajione kama mwanaume aliyekamilika. Kwa hiyo usiseme tu kwamba mwanaume wangu nahitaji ulinzi wako, nahitaji support yako, nahitaji kunionyesha kwamba wewe utasimama na mimi. Hapana, vyote hivyo ni sawa, lakini kitu kinachomgusa zaidi mwanaume ni pale ambapo wewe unaonyesha unafurahi uwepo wake. Amekuja, wow my husband, wow my baby, my love, siamini nimekuona, napenda sana nimekuona. Unaona? Au mko naye pamoja, mwanaume anataka kuona kwamba akikugusa unashtuka, unahamasika, unataka yani ule ukaribu unaopenda. Unaona? Lakini pia anataka hiyo itamfanya ajione yeye kama mwanaume aliyokamilika, sio tu kwa vile anavyokufanyia, hapana, hata kwa yeye tu bila kufanya chochote wewe unamtaka. Jambo la 4 ni kwamba mwanaume anapenda apate amani anaporudi nyumbani kwake. Mwanaume hataki mtu ambaye anamuigizia, unaona, au hataki mkimya ambao unaficha matatizo. Unaona? Lakini anachotaka yeye ni amani, sauti ya utaratibu, umsalimie kwa unyenyekevu. Anataka aone ile nyumba ambayo ni sehemu anayoweza kuvuta pumzi na kujiona yeye kama yeye. Wanaume wengi wanaweza wasikwambie hii moja kwa moja,
moja, kwamba mimi nataka nipate hali hii ndani kwangu, amani, lakini moja kwa moja ni kitu ambacho wanaume wanakipenda sana, wanakitaka sana na wanakizingatia. Jambo la mwisho ni kwamba mwanaume anataka aone anakumbatiwa, aone kwamba anashikwa kihisia. Umeona? Yaani anataka uonyeshe hisia za kimwili kwake yeye, kwa sababu hiyo hisia za kimwili haina jinsia, kama ambavyo wanawake wanapenda kukumbatiwa, kukisiwa, kufanya nini, na wao wanapenda. Kwa mfano, unaweza ukamkumbatia, unaweza ukamshika kifuani, unaweza ukamkiss kwenye forehead yake, unaweza ukamchezea vidole vyake ama nywele zake, unaweza ukamwegemea bila sababu yoyote. Unaona, wanaume wanapenda sana vitu hivyo, unaona, lakini huwa hawapendi kusema. Kwa hiyo mwanaume anaweza asikwambie, lakini anataka sana, kwa sababu vitu hivyo vinamfanya azame kwako. Mara nyingine mwanaume anachokitaka kwa mwanamke wake ni wakati wa utulivu, ili ajione kwamba yeye anapendwa sana. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, naomba nikwambie hivi vitu kizingatia, unaweza ukajikuta unamteka mwanaume wako. Sio unaweza, unajikuta ni utamteka, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo mwanaume anataka, lakini kamwe hatakwambia wewe kwamba anataka. Anataka umheshimu, hasa wakati ambao unapitia mambo magumu. Anataka uonyeshe kumkubali kwa nguvu, yani uonyeshe waziwazi unamkubali. Anataka kuona kwamba sio tu unamtaka, lakini unamuhitaji. Lakini mwanaume pia anataka amani anaporudi nyumbani, lakini pia anataka aonyeshe hisia, au muonyeshe hisia zako kwake. Unaona? Usisahau ku like, ku comment na ku subscribe. Naomba mnisaidie kukuza account, kwa sababu this one is new account, ndo naikuza. Kwa hiyo unavyo like, unavyo subscribe na ku comment na ku share inanisaidia sana. Karibuni sana, nawapenda sana, na muwe na siku njema.